oscurità, una risposta ai miei perché. Nalazimo se ispred konobe koja nosi neobično ime, čudo neviđeno. Razgovaramo sa vlasnikom Draškom Popovićem. Dobar dan. Recite mi, kako je ovih toplih dana ovdje u Karuču? Uglavnom, možda pirka po ovom vjetar. Nije baš neka velika vrućina. Ovdje ima dosta kupača, tu ima jedan lijepi kafić, tu se kupaju plaža, jedni tako. Vode je dosta čista, tople i tako. Kako je vaša konoba dobila ime, to čudo neviđeno? Ime, to je u slučaju jedna moja drugarica Olja Kovačević, koja je bila kod mene i kako se zove, ja nemam ime, tako po filmu koji ja snimam ovdje, čudo neviđeno, tako je dobila ime. Koji su to neki specijaliteti ovdje koje nudite gostima u vašoj konobi? Oni imamo ribju čorbu dobru, hvale se svi da nju, krap suvi, freški, marinirani, jegulja, s kobaljem bude tako grgeč, kad je vrijeme suva, ukljeva i freška, kad je normalno vrijeme tako. Uglavnom ti riba je iz jezera, to je glavno to freška, uglavnom freška je suva. Ko su najčešći gosti, ko su turisti? Ima stranaca, dosta dođe Njemaca jer nam brošuri o Crnoj Gori knjiga na slovnoj strani Karuči, lijepo je dođu tako da vide to. Mada puno se država, ima Rusa, domaćih gosti iz Srbije. Koliko vole da probaju vaše specijalitete? Pa uglavnom svi, na čorbu najviše, jer im se sviđa i ostalo riba, za freške kupujemo, nema nikad, iz zamrzivača nema ništa, nego sve freško i tako. Čini sam danas zatekao neke Engleze, pričali su engleski? Jesu, bili su Englezi i posle toga su bili i Njemci, tako dođu uglavnom, poneko dođe. Ima li nekih anegdota koje nam možete otkriti ovdje vezano za ovo mjesto, za vašu konobu? Mogu sjetiti ovoga trenutka. Ima bio Emir Kusturica jedan put ovdje i neki moji prijatelji ga doveli, tako neka šala je bila zezanje i tako i ja mu kažem da organizujem borbu Jarica i čovjeka ovdje. Jer moj komšija ima Jarica koji je bio pitom dosta i vada je skakao na zadnje noge. I kako sam ja nik slikao, imam tu sliku ovdje, pokazat ću vam znači neko Google je bilo kao da su udari glavom. I on mi je mogao da vjeruje to, molim te da dođe da snima, rekao zvaću vas da dođete i tako je to prošlo. Ima li zmija, blizu smo vode tu? Mogu mi dosta. Vodenik su glavno, poskoka ima gore, baš to se moj komšije Krcun ubio onak poskok. Ja počeo da vidite kako vas interesuje. Dobro, eto, zahvaljujem se puno. Ono što bismo naravno predložili našim gledalcima da svakako posjete ovo mjesto, vašu konobu i da probaju vaše specijalitete. Hvala vam puno. Hvala vam. La paura svanirà, ancora il sole splendera. Mi se nalazimo u Lake Baru, ovdje u Karuču, jedno predivno mjesto gdje ljudi onako dolaze ljeti kada je vruće. Rekao sam da je 15 minuta od Podgorice, 20 km. Ovdje zaista je prelijepo provoditi vrijeme. Voda jezerska je, kao što znate, topla, oko 25-27 stepeni, iza mene je skakaonica, jedna predivna panorama, tu se može poručiti kafa, pivo i zaista uživati i provesti jedno prelijepo poslijepodne.